Angaqala ungena ehlelweni lethu. Subscribe or like. Shaya ibhera liyana. Ngisuke secondary ke sengihamba semphenduka lapho. So iSilobhi primary engidlula kiyo ngizongena eSilobhi high school okwamanje. Lonke babukeli nxa uqala ungena ku YouTube yami ngicela usubscribe ucomment and then ushare ilink yethu ebanganeni bakho lapho ngabe ulawo bonke zonke indawo olibingelela ibizo Give More the Son of God intatheli ka YouTube. Ngibingelela ke lapha ke endaweni yakithi eSilobhi high school lapho engafunda khona ngaze ngazofika endimeni ngiyo manje ukucula noku-act. So ngibonga kakhulu ngiphinde ngicela isupport kini lonke balandeli kuzo zonke izindawo. Yangazisa ngento lapho khona ngiyabuya ngizofika khona ngizowenza lento ongiyenzayo njengamanje ngiyona le ndawo. Moya wami yangela moya wami unzima yangela shonoma yangela moya moya wami yangela moya wami unzima yangela shonoma yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela phela sebonsime yangela phela sebuhlungwe yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela lahla ishoboza yangela lahla ishoboza yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela lahla ishoboza yangela lahla ishoboza yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela. Yangela moya wami yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela fesa ngokusivula yangela fesa ngokusivula yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela fesa ngokusivula yangela fesa ngokusivula yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela lahla ithembala yangela lahla ithembala yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela lahla ishoboza yangela lahla ishoboza yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela phela sebonsime yangela phela sebuhlungwe yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela phela sebonsime yangela phela sebuhlungwe yangela moya wami yangela moya wami unzima yangela shonoma yangela phela eloko yangela moya wami yangela moya wami semphuma khona esikolo engafunda khona lesi sikolo iSilobhi high school engafunda khona ngaphuma ngo-2013 esikolo. So manje mphuma phakathi, so ngisaya eSilobhi primary, suka eSilobhi primary sengisiya emashop. After emashop sengilani manje khonapho Bulawayo. So ngisendleleni sakubona manje le road yokuphuma esikolo eSilobhi high siya erodini lapho kugadwa khona. So ngisehambweni manje. Yekusibulala wena
bathi kusesilobini abantu kodwa khona kuthiwa iSilobi. So ibhani lakhona ile lona ibhani lakhona eSilobi khona yini kuthiwa kuseSilobi High School. So ngikubingelela ke mina ngilapha ke ubingelela ibizo Give More the Son of God. Abaningi bambiza intatheli ka YouTube. So ngilapha ke namhlanje endaweni lapho engakhulela khona ngafundela khona. So ngase ngithi ke ngizofika ngizoyenza ivideo le ngiyona le ndawo isikolo engafunda kiso. Manje ngisaya lapha ku signpost eSilobini Primary. So ngicela uncindezele subscribe, share notification bell ya ukuze uhlale wathola wonke ama-video, uhlale update nezonke izinto engizenzayo around ubulawayo wonke. Laloba kukuphi nakuphi lapho ufuna ukuthi ngifike khona ngiyofika mbukele, ngoba ngiyayithanda ukuhambela indawo zakithi ngesupport esinikeza yona. Bunzima yamkela phela sebusime yamkela phela sebushongwe yamkela moya wami yamkela moya wami bunzima yamkela pesa nokusibula yamkela pesa nokusibula yamkela moya wami yamkela moya wami bunzima yamkela yona kusho SILOBI Primary manje njengoba ubona abantwana besikolo basidlalela ke ngiseSilobi base break manje. So ngizathi kuyakhuluma ke lababalisi babo ngisuka lapha. Bunzima yamkela lokho noma yamkela philo elokho yamkela moya wami yamkela moya wami bunzima yamkela. Ya manje ngisuka eSilobini Primary School ngiyalapha eMagros manje. So iyona ke ivideo engwethulela yona ngendawo eSilobini lapha engafunda khona ngakhulela khona ngisho. So manje ngizokuthumela leyo nto uyibone lapho khona ukuthi ke sisebenza kanjani lapha engafunda khona ngithi eSilobini Primary na secondary. So mana unike signpost eSilobini Primary School yole ikho lapha engafunda khona ngakhulela khona ngithi. So